tangi. Sa moa re mitanga sili lo tātou tama. Awa sa pose lilo ilo lātou tau whanua ma le lātou tau ele. E whaitau wina i lātou le whina ngalo le tua. Ao le nei aso. A o alo whaiwa pe alo ma whanau o sa moa i ona tua oi. Ma tua atu o tua oi. O Maia. Tātou vivi i whātasi atu i le tua. E ala i lona vi inga e Tapuai. O Maia. Tātou vivi i atu i le tua. Fia lava oi i le lii. Ona foa ina le e ia te oi o mea e mana o ai o lo loto. Ia e tu ina atu lo wala i le lii. Ma whātua tua i le lii. Ona whaia lea e le lii o mea Omaia te oi. Te talo o lea nganga Paia. Le tua alo mātou te mao le lofa mareanga le leila wa fio. E wala au i lau wa fio i loa lofa muti vale. O lo wanga le lei e tu mau. Ina ia Mafuta ma i mātou le nei lava i tu la. A o Faasifo atu le Ifoga lau whanau i a te oe. Ia e alofa. Le lingi mai le mana o le nganga Paia i lunga i a te i latou. Ina ia Paia ma atu o toai o le latou Sauniga. Ile suafa o Yesu Keriso. Mātou te ole ma wala au atua i le nei lava i tula. Amene. Tatou vivi atu i le tua i le pese ua saunia.
Whafunga Maia le FAITAU wina o whaatuatuanga wha apostolo. Ngangana wha Samoa ma ngangana wha Peritania. Ua o whaatuatua i le atua le tama. O le eona le malosi umalava. O le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o whaatuatua fo i a Yesu Keriso o lo na alo e to tasi o lo tātou walii. O le na whanau i le anganga paia. Na whanau mai a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato. Sa whaasa tauroina. Sa maliu. Sa tanumia. Na o ifo i seoli. O le asutolu na toe tū mai aina ye uoti. Na fioa e i le langi. O lo wanofo o ia i le tū tā matau o le atua le tamā. O le eona le malosi malava. O le a toe a fio mai o ia e whaamasino i e ola a toa mai e uoti. Ua o whātuatua i le nganga pa ia. Ua o whātuatua i le e kāle sia pa ia e a fiaino uma. I le mare mafutanga le au pa ia. Mare wha mangaloina o angsala. Mare toi o le mai o le tino o le tangata. I le mare ola e whaavavau. Amene. United Church of Christ, Statement of Faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and its early staple, to join him in his passion and victory. You promise to all you trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in a will which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo. O le atua e o le langi ma le lalo langi. O ia o le pule au au. O le puna vai o le alofa atu noa. Marta mao a inga o mele le uma. Ua e vala au le tangata le ato o toa e momolilo finangalo iso se lau ele ele. Whawhetai mo le tai au. Na surungi ai mauli o tangata o Samoa ma le lalolangi. Matalia ma whatua tuai a Yesu e ala i le tala le lei. Whanau mai te tono a wafionga pa ia. Le nei o lo whaavai ai le tala le lei i le ola whatua tua ma le ola tali tono le tangata. I a Yesu ke risolo walo li pele. A o alo whaiva i ti ute lau whanau tari tonu ma whatua tua i a te oe. Ona o ke riso Yesu. Whawhetai ilo mana malo finangalo. Wai whaile fiai o rola ato wola whakerusiano. Whawhetai le atua. I le whetalai ngā Yesu i lunga o le sātauro. Ua tau nuu. Ua atoa lo mātou wha mangalonga.
Wale ai se pale tasi e pisi ai le tangata whātua I lau sila whanga. Le tuai, e whawhitai alo matai sau, I lau alofa I le whoawhoanga o le tangata angisala. Waafia mai I le malaia o le urua I tangata. Ai wa e whina ngalo malie, Ia ola le pale ali o au ngā ruenga. A wā o le tangata le e whaia I lau whātusa. Mai le ele, le leina e wha manuia le le ie. Le nei le tuolo mātou tamā ua mātou wolai. Mātou te wala au I la wa fio. Mātou te whawhitaia I lo walofa malo wanga le lei mo Yesu Keriso. Le whaalinga sili mai le langi a te I mātou. O mātou wolai le whātua tua ma le mautinoa. E tutusalo walofa muti vale I a te I mātou. Whawhitai mo le nganga paia. I lona mana whapaia ina. Whapapati soina. O I mātou teitu o tasi. O fua I olo walofa marawanga le lei. Malofa tasi mai a te mātou. Neli ie mātou te whātou ese I la fio. A ao tupe I le whala wa tele. A tō mai wanga I le langi. Walanu ai le tangata na ola polonga ma le tangata ola le mauti noa I la fio. O le tō whā ma le whautanga na loto. E afua mai I lo mana. Wa e whapale nai le tangata na ola I le laro langi I le loto. Malafu la fua o teimi umalava le li ie. E le tauta maari iai o le a mi o le tangata. O le ise matau I la fio ono o le angsala. E moni, ua sola le leanga. A e tia I mai o masei I le tangata. O lea e wala awa tuai I la fio lo mātou tamā. Whamole mole wha lo mai I a te I mātou. Se la manga wa sipa. Wa MANATU-AUTU fo I le tautai o le whaivailona ia lava anga waa. Ma le manatu I fo I lona loto. O lo I a te ia pia lava o le wha moi moi. Au nei uma wha o songa ma inga le li ie. O whainga tai e le tangata o nei loa la wa fio. E pei o le nei aso lo mātou tamā. Mātou te tūwhesili fo I lava po oai oi lo mātou nei ola. Malo mātou le mauti noa. Malo mātou le manatu natu. Le anga sala lo o awhiai lo mātou nei ola. Ai mātou te wala auwha mo le mole. Au pisa o mātou fili mai a te I mātou. Matau ta ua lo mātou nei vai. Eli ie. A fio mai la wa fio I a te I mātou tātou te taito o lua ma oe. Ina ia seu e se ai o le polonga o le anga sala. Mai a te mātou. So se fo launga le ni lava I tu la le li ia o le ni aso. A pa o papa le li ia na manu malo le o le oti. Ia iai la wa fio ale lau wha mangalo. Ai toi wala au I la wa fio ia e alofa mai. Toi ti mata le penga lo mātou ne yola. Se toi whono o wata e au I whaiva matiuti o le tala le lei. A o mātou sāwa wali ma le loto maulalo. Ia sulu ngia pe I mātou I le sulu me Yesu Keriso. Ia e wala au fo I ate I mātou I le alofa. Ia ate I mātou le wha moi moi. Ina ianga le leilo mātou nei nofo wāwhea roa I malawa fio. Ai le ngata I lea. Ia o mātou tali ar wha mangalonga mai lawa fio. O le whātu e se ngā lau whanau. Ua pongi sā o mātou nei loto. Mawhatia I le nganga. Neli ie. Whamangalo mai I mātou. Le nei I whonga ma le loto o Salamo. Ma le whanau nau I ate oe le suafa o Keriso. O mātou mana o ngalo mātou tamapa ia. Wa e sila fia e mātou te lei wala au watu le nei lava I tuasu. O wao le tua o le rangi le nei lava fio. O le tua o le sao le tonga. E la ei oe I la ei pa ia ma le mamadu. O le tua e te sila fia I mātou I le vai ma le ele. I lona no loto ma le lautele. E mori lava I lo suafa le lingi mai. I le fuanga o le nei o langa lo mātou tamā. A wale toi o la tūlai o le tangata sa oti I le angsala.
awawa e whaia o loa lofa marawanga le. Ia whape nā le li ie. Ona e whaia i ate i lātou pēna e whaia i ate i mātou. I le alofa mareanga le o oelo mātou tamā. Ai wala au le li ie i loa lofa tu noa. Na ia mātou wola i pē tōne rola whare nganga. Ai maise le laro langi nei o lo mātou o nola ai. Ia mātou a ai pē lava i le whātou anga o le mānai mai i lau upu. E fusi ai i mātou i le pule o le alofa o la fio. Le atua le tamā. A ngoto le lai lo mātou ne yola. Ia e alofa ngia i mātou teito tasi. Se o mātou atu nu fo i o Samoa. Ia iai le file mua la fio. Whapea fo i tutuila ma manua. Ia anga le lei la fio. A mātou mafuri tele le li ia i le loloto le mafau ma manatu. Le li ia. Whatonu wana la fio i a te i mātou. I le vevesi o le raro langi so se mea. A rei se vevesi malo malo. O le tatalo. Ia e mātou i loa o Yesu ke riso o le wha i longa sili mai a te oile langi. A whaire tuolo mātou tamā. E sipa e solo mātou ne yalu i le ne yasu. Yalu i la wafio i le loto malu ma le anganga maulalo. O lo fuatia mai e la wafio le lofa. Ma le anga le lei ala i le talo sanga ma le talo. Le file mulo mātou tamā whatupula ia e te tonu ia te i mātou. Le ia o lau whamasinonga i Moni lea ia te i mātou. Le tuae, whamanuia i so se ngā ruenga matofi. O lo ngā lulu e ai lau whanau i tue whao le lalolangi. Ngā ruenga mo la wafio. Ai meise ngā ruenga whāni mālo. Ia mawalunga pēa le so i fua malama mai i la wafio mo i la tau. Awa oi o le tamau le alofa. Alofa ngia se leo se puapua ngā. I so se tulangi lo mātou tamā pa ia. Alofa ngia fo i se leo le oli. Ma le fia i la wafio de nei la vaso. Ia e lima taito o lua mo i la tau le li ie mai mātou le nei asu. Ia o mai lo mātou nei whaavavau. O tu umau pia lava la wafio mai mātou i a te oi. Tamā lo whae. O leo la mātou ne talo. Whamanuia le laro langi a tua umalava. Whamanuia foi si whafonga o re tai a fau. I ona tiute mo ono whaiva. A wale nei vai asa fau le amatali o la wafio. Whamanuia missionari o le tala le leo le ni asu. Pe ona wha manatu ina ailo la tu wasu tau ti ngā. I le tau wino le tau mo Yesu Kiriso. O leo la mātou ne talo. I le lofa mareanga le leo Yesu Kiriso. Mātou te ole atuai ilo na suafa manu malo. Amene. Tatou vivi atu i le tua i le pese ua Sauniga. Oh
Faitauina o awhionga Paia le Atua. Ngana wha Peritania, ngana wha Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version, from the New Testament, the Gospel of Jesus Christ according to Matthew. Chapter 16, I will be reading from the verse 1 to verse 4. Let us hear the word of God. The Pharisees and Sadducees came to test Jesus. They asked him to show them a sign from heaven. He answered them, when it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be storming today, for the sky is red and threatened. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. An evil and adulterous generation ask for a sign, but no sign will be given to them except the sign of Jonah. Then he left them and went away. Faitauina o awhionga Paia le Atua. Maringangana wha Samoa. Le tala lelei a Yesu Kiriso na TUSI e Mataio. O le Matao pues furmaleono. Te faitauina mai le whai mua e whangata mai le whai upu e wha. Whaafafonga Maia o awhionga Paia le Atua. O na Omaia I lea o le au Farisaio ma le au Satukaio. Ua lātou tofo ia Yesu. Ua whai mai. Ia whaari atu ia te I lātou se whailonga mai le langi. A ua tali atu o Yesu. Ua whape atu ia te I lātou. A o I lea fiafi. Ua o tau whai ane. E lao fie. A wā ua mū mai le langi. O le tae au foi. Ua o tau whai ane. E timu le so. A wā ua mū mai. Ma wha maru ifo le langi. Ua o tau wiloa. O na maita wina a mia o le langi. A o whailonga o tau sanga. Tau te le mawhaia ea. O le tupu leanga. O le tupu langa leanga. Ma le murilua. Ua sa ili mai se whailonga. Ai le eise whailonga e vatu iai. Ua na o le whailonga o iona le perfeta. O na tu uai lea o Yesu o ilatou. Ua maliu ese. Manuia mai o le Atua I le faitauina o ana awhionga Paia. Maia tu mau pe lava o lona vi inga e whaavavau lava. Amene. O le matua o le ne yaso e whapea. Vaai Moni whaailonga. Vaai Moni whaailonga. Whai upe lua e whapea. A ua tali atu o ia ua whapea atu ia te I lātou. A o I le afi. Ua o tau whai ane, e lao fie, a wā ua mū mai I le langi. A le vāenga o whai upu e whā o lo whapea, e le tu ina atu ia te I lātou se whailonga, ua nā o le whailonga o le perfeta, o iona. O le au Farisaio ma le au Satukaio. O tai lotu ia o vāenga e lua I te tonu o iutaia. Masa matua te lava lo lātou manatu I le telo Mataupu e ala I le ola o le tangata I le tua. O le a tātou whaalongo lai mau po tale tonunga a le au Farisaio e whapea. Sa muli I lātou I lo lātou lava manatu. Ma le lātou tū la whono ma le tausia ino o le anga nuu whale lotu. Ma lo lātou tale tonu o le ala le o le tangata I le langi I le tua. Tālau tau tonu foi. I le pule ua tasi lava le tusa singa tusa Paia. Pa nā o le whenga tuai. A o le au sa atu kai. O lo lātou le manatu.
Na talia ila tau tusi uma lava lima mose tusi singa paia. Aina la tau le tali tonu i le olanga i mawai atu pe aoti o le tangata. O nei vaenga uma e lua. E lei. Wala tau pule ina o se vaenga leanga se tofo ai Yesu Keriso pe moni lava o ia o le Mesia. Pe tai a Yesu o na fili lava ia no o lava le taimi na o tia. Sala tau tali tonu fo o Yesu o se tangata e le o le Mesia na whanau mai i le lang. Dale winga. E le whanau mai i se ngang paia. Al fesele mo i tātou le nei aso. O le hatonu lama se mena lātou mana nao ai. Ina ia tali atu Yesu i ate i lato. Tali, ina ia whaato i lalo ai Yesu ma whaamaina i lumo le to tele o tangata. Farisaia ma sa tukai. Ele tutusa lo la ua ta yala. Ai wa vera to fonga o Yesu o mani lie ai e o mai whaatasi la to te o se whaalumaina o Yesu. Masa ili lava pe moni. Ai mana tuo le tasi leo vaenga sa whaonga ina whekenga tuai. Iaso ia sa whaonga ina fo ele atua ma le au perfeta. Ne ia whawhisiri ngi ai o le perfeta e le iwala au wina ele atua na te tāla i o lonu finangalo. Au ele neitu. E se sele au wala tau whaonga ina ai. Sa iai Yesu ma i latou au wala tau manatu lava ia e sili lo latou i loa. Na o yo Yesu. Fetalai lo Yesu ia te i latou. Le tau pula ngai. Le anga mare mori lua. A o le afi o tau whaiane e lao fie. Tau te loa fo i rau mu mai o le langi. Uno tau whaifo le whapeane. E timu le so. Au whamatalanga umane e Yesu. Wa whai loa tuai i a te i latou. O ia o le whai longa ma le langi. Whe mai. Tau te le loa la. Le tau sanga maron taimi. O le wingo le nā whamtalanga Yesu, o ia o le whailonga sili mai le langi, te tau o na lātou muri taia. Ai wa avea le leanga o lātou loto ma le hita ia Yesu, ma le manu le apopo inga tangata, ua se ona whai au sinei pepe mea. Ai le ai o sanangsa. Le winga le nā whitalenga Yesu sa whai atu ia te i lātou. Ai nei whaapela na malolo ai. Wa whaatupula i ai ro lato feitai i ai Yesu. Matau pule ai i se tūlanga ina ia whasia ti ai o Yesu. Moni. E o mai lava i nei aso. O lo whapena o na tātou moli mawina. O nei a mionga o te tupu te tono leo langa whaakeusiana. Wa fesili le tasi tangata i le tasi tangata. Po o ia o se keusiana. Ale o le nā. Umaru i tau mai te tonu o awhionga pa i a le atua. Ai sa le mawhai o na lato i loa o se teimi. Ona o te tonu o lato i loto fi mai e pou liuli i lato. Sa ta watu i Yesu i ate i lato o tangata pe pelo lona winga. E le o iai i le atua ma i lato. O na tangata na ola, ai le o iai se tua i ate i lato. Sa le mawhai na lato, whai o ni mea sao i o lato lava tangata. Te tonu o lato lava ainga. Wa mua o lato nau i lo lato manatu efo i lo lato taritanunga. Ai ngalo ai, o Yesu le tali mo lo lato fisiki. O lo lato masaru salo, ia mauti noa o le neto of tofonga, ia wha mauni ai o le lato mau. O i lātou o tangata pa ia, lātou te iloa le tua malon teimi. Tā lofa. Wa vea le manatu wha sau sili. Maala ua le mawhai ai o na maua e lātou o se tali to o file mo. O mea na lātou whaia i le leanga. Aina tau wia pe lava i lātou o Yesu i le lelei. Wha whangafo. Ina ua mai ale asia singa Yesu i territory
o tangata nu ese. Ma vava ai ma mori mawai I latou I ngā luenga ma mana na whaia Yesu e ala I vavenga. Vi I lo tangata nu ese I le atua mawhawhitai. Ona tu ua lea Yesu o nu ese, ai te ulu whale atu tono lau ele o iutaia. Tā lofa. E whetai ia I fo I matof te whonga mwhao so songa. Ai whe mai Mataio, o le ata moni lava lea o le taimi, o le whao so songa o Yesu o ruru manai. E sa tani le tof te whonga. Lea wa whaatino ina I la nei. Tai loto tangata iutaia. Na lilo e le manatu, e o olo tātou alii se tūlanga whapea. Ai pe ona whaamama wina te tono tala le leo le TUSI Paia, sa talo sanga pe lava I lātou, talo sanga pe lava. Ina ia ioe Yesu se whailonga mo I lātou. Lo lātou fia tari tonu. Wa vea le vai I ngā ruenga I whaia, a wa le vai I te tono le tu o le wha atua tua. Tali lo Yesu. Pau lava le whailonga la lea lātou manatu ia te otau. O yona. Whailonga yona. Whesiri lea. Ai se awa whaonga ina I Yesu le tala ia yona. O le ata le nāre maliu ma le toi tu o Yesu I le oti. Toru aso. Toi tu lai mai le oti. Ai tu ina atu fo ia te I lato. E pongi sa lava. Ai na lato I loa le tala ia yona. Le tala le nasa moa o lo fai mo ta o tiu le ne yaso. Le tala le lei ia Yesu. Ale ne wa tātou mawai o le ola fia ma le alofa ma le anga le lei mai le atua. Ale tele fo yo taimi. Tātou te fasilisi ai ia te I tātou. I lo tātou atua pe ai le tali mai le atua I mana onga I ala I o tātou tārasanga. A faifo I faiva o ngā tei whale. E I upu whapea Samoa. E I loa lava le tautai. Matapala. I lana atu. Au le whala velave. E le atoa lava I o le faiva. O le awa onga mo I tātou le nei tai au. Tātou mana tua le tala I aiona. Ina ia vea lea matala e ata mai I ate I tātou I le fio mai o Yesu I le temina maliu mauti ai mo I tātou. O le ase whailonga le leilava mo oi le nei aso. Vaai fo I le tasi wa whatua tua I le atua. O I tono I lo a inga po nisi o awo. Mo le toi whaia e lātou o a mio o le larolangi. A ua a mio I lātou o a mio o le tua. Are whailonga le nao le tua sili mo I tātou lo lata le tamai. Ma le tali fo I lava, o oe lava o le whailonga e te toi tali lava I lava sili. A wā ua whaola ina oe e le atua mai I le angsala. A ua tātou te nofa mau, ma o tātou whapeifo. Poi lava o le a tātou whalangolango iei le taimi o le whātua tua. O ai, ua o Yesu le tali mo I tātou. Aua te vaai se whailonga. Aua te manatu natu ia tali mai le tua ia te oe. Ina nei lava aso ia talo. E ui lava I nei me umaro tupu. A o le taimi o le tua. Looking for signs. The Pharisees and Sadducees. These two, they don't get along for no reason. They hated each other. They don't like each other. They think highly of themselves. They think we are the right one to see God, and the others say so. But what happened here? These two evil leaders, they got together and planned to tempt Jesus to test him about his identity. If he's really the Messiah. The sad thing about it, they keep talking about Jesus, talking about God all the time. But they never accept Jesus as Messiah for Israel. They witness Jesus, even their ancestors. They witnessed Jesus was born in Jerusalem.
And they still says no. They still rejected him. The sad thing from this story is they were following God's footsteps. But eventually, they were following their own merits. They believe in their own ways, but they didn't believe in God. Well, the Pharisees, they would carefully follow their religious rules and traditions, believing that this is the way to God, traditions. They also believed in the authority of all the books of scriptures, or the Holy Scriptures, now we called Old Testament. And also, they thought about the resurrection of life. Sad to this is what they believe in, except only one of the 5 books of the scriptures of God. But they don't believe life after death. Now we see the picture. People without God in their lives, wondering about their own strength, not God's will. Testing the Son of God to show them a sign so they can satisfy their needs and their wants. But no, Jesus says, you don't deserve that. What about the signs of Jonah? 3 days in the belly of the great fish. So what is the meaning of why Jesus talk about Jonah in here? That is the picture of the resurrection of Jesus. Died and resurrected from death. They still didn't accept that. They were lost. They were wondering, why he say that? As we continue to walk in spiritual life, live life to the fullest of the greatness of God. We are no longer live for ourselves. Of course, we are in the broken world, in the fallen world, but we can do what we can do best. Stay in your lane. Run your race in faith. Believe in Jesus Christ. He gave you new life. He gave you new hope and a new start in this life. See, for the full family, following Jesus is not that easy. But you can also do one thing. Rely on God. Let God help you to go through and everything that you asked him. It's not our timing. It's God's timing. Let me remind you what Jesus' words has said. The only sign I will give it to the unbelief generation is the sign of Jonah. That is the great verse for us to take today. If you meet somebody, and if you know somebody, still a Christian, still doubt, talk to them about the sign of Jonah. Means it's the resurrection of death of Jesus Christ for you and for me. May God bless you all in Jesus' mighty name. Amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you for fung all the time for family, here and around the world. God is faithful. God is faithful. And he loves you. In Jesus' name, amen. Tatou vivi atu i le tua i le pese ua Sauniga. Seu
E e te tonunga sa mo le wa Tatou anga I mai fai unga o le. Ngā lotu le nei ia so sa mo le tuele ngang whaafatai le Samuelu li FAITAU, Pastor Samuelu, ia e tusa o le tapena ina o le upu. E ta ia lai FAITAU mga luenga whaasalalau o le potu nei. Whaafatai soifua tapena, whaafatai le whaongaina, I le fui vaenga o le FAITAU o le Atua. Ai le mwhaifui o na tu e lalo lenga whaafatai Samoa o I lava o mwhain Tatou Tapuai whaatasi I le nei aso sapa I oro Tatou o li. Mo le atu lenga whaafatai, whaamalu si mai, ia o le telefoi o le tau o le nei Sauniga. Ia inisi o le mwhaina o le wharisa, ia inisi o le whalongolongo mai le wharimai, whalongolongo mai le ngā luenga, o lo ilungo le awala, po whelava, to tonu o wharifai ngā luenga, o le o maua se awa noa I to tonu o le malu malu, a o le winga le nā o le FAITAU le nei, ma le putu whaasara lau o le si ufonga le tai au fau. Mātou te tapenaina, ia e te tala lo ia ia na ngā luenga wha ngā solo le vai aso. Me le moni te latule ngā whaafatai, lau sunga ri FAITAU, ia ona o le tāpenanga fo I ua mawhai ona whafonga iailu tātou nuu mai so si tafa, ia a tonu e manatu ia ua vi ia le atua, ia e tusa o le FAITAU fola fola, tau ia ona whai mawhatu e pa ule ele lei, loto manganga, ia tofu fo I le manuma siana e ia e lela ave I tua sivi e whawhanga ai, ia le toa tele o le whanau o lo whamuli mai. Manatu lea Samoa, ia o le Tatou Tapuai inga lavane nei tae au aso sata I tasi, a o le ia ngai atu, ia tā penanga, ia a le o unanga nei, ia I lona maru pa ia, I le wharisa, I le mātou lotu tele, ia malea o ngā sasai, a mo e o e whaafonga mai te alatalata mai nei. A whai le o maua se wharisa te Tapuai iai, ma se lotu te Tapuai iai. Ia o awanoa o lea o ngā sasa, maita lea o ngā sasa, a mata I le iwa, umaloa le matu lotu I nei, matu anga ilo lea o ngā sasa, ia o le tula se fulu, ia o le a whatau inaina lana lotu tele I le tula se fulu, I asosata I tasi uma, a o le lotu lava I tonu le potu whaasalalau, ia e tapena I loto manganga, I latu e ngā lulu e tonu le nei potu, ia malau whaafonga I ana ngā luenga whanga solo le vai aso. A o nei lava I tula, lau sunga le FAITAU, ia sanga whaatumu ina le Atua lautu, ia whaafia ina pēr le nganga e sa ili I le upo le Atua, ia e whangainai loto manganga o I latu o le maua se awanoa, ia I tutonu le malu malu, Samoa, ia whamanuia le Atua, soifua. Whaftai lava. Tātou whai u le talo. O mai anei ngā ruenga lau whanau lo mātou tamapa ia. Wae sila fia lo lātou whatua tua I lawa fio. Whaftai mo lau upu wae tu na mai mo I mātou. O le ao mātou ave ma whao ngā ina le tua lo mātou tama. Whaiei o lo mātou nei ta iala. Ia vi ia lawa fio. Tu mau mai oelo mātou ta mai a te I mātou umalawa. Whapena fo I mātou I a te oe. Whamanui mai lawa fio de ne lawa I tuasu. Ono Yesu ke risolo mātou wali I malo mātou whaola. Amene.